Kini kita kedu darshan Meghalaya ban kipriang subai pi barok ketuk kubor mentaka janmit syuaban paci kubor ki bemniak ni pet syuai kimat bakongsan. Beli Kementeri Kesorkar Pelengkan Nirmala Sitharaman ke Suruk Jawai Nat yang kediap kanduli ke bahasan kendai san kilometer West Giant Hills mentah ke sungai. Pelat ke KHEDC yang memang tengkar ke bah arspa Khasi pun riu not keluar tengkar nak betau senam arajat riu art nyo. Pelat ke Presiden Keri ka Draupadi Murmu ibat Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ke projek penroy ke Basungdor. So punyo hajar rius pak keluar tengkar ha Odisha. Bat ilakan ha ke India ha ke sini ke baar jangka ISSF Junior World Championship arjat Rio ha Germany. Mentang ini paswa si kubor nak keleng ke jela. Kementeri Ketenat Pelatengkar Kesorkar Pelengkan Nirmala Sitharaman mentah ke sini ke leplay ke Suruk Jawai Nat yang kediap kanduli ke bahasan kendai pun kendai san kilometer West Giant Hills ke badai ke projek ke lebih pisah dengan New Development Bank hak jenglut ke bahasan pendai poin sau prak lor tengkah. Hak ni ke jengwan jengok jongka kelai kendo ia kisam la pule jong ke kiang nang ba government college bat kisam lai kai football hawa ajer nolor ke jenglet jengok ia ke tepal Shrima Jayanti bat ia ki mau benah nartiang. Kalau jurip ru ia ki jaka bapen ia ki mar melabuk da ke GI tag jong ke Meghalaya bat kelai mer jumut bat kinong rap bat kinong trik ti jong ke tan. There are deceptive operations. Can be through phones, can be through some, computer you're on or your whatever, some kind of essay writing or something, and suddenly somebody pops up on your screen and says, "Hey, look, tell me these details." And innocently you do know this, but I'm getting distracted, and that's not good when you're here. And that's not your fault. You just wanted some information, but it's pounding you with things which you may not require for the purpose for which you want the information. And therefore, the note of caution that I want to give you is no one is going to stop you from using it. Menteri Rang Bak Jela Konrad ke Sangmau Laong Bak Meghalaya ke lekentui ke Sorkar Peleng pan perkat biang ya ke jingkang ya ke projek bayok jingrap nabar ha ke Finance Commission ke Bakan Riu. Laong Bak Jela ke Badon ya ke jingyo pisah ke Bakumba lai hajar sanspak keluar tengka kalak ban pentikna ke projek ke Basungdor hadu khat ar hajar keluar tengka lengba ke jing persang ke bayai biteng. Usang mau lakdo Bakumba kendai pon ke spa na ke benta jong keram lakit ke Sorkar Peleng ke jela ke dei benok senyang apa pra nak ke sispa nak ke jing penlut ha ke projek da ke bapen pau ya ke jing kermen ulaang ba ke Meghalaya ke kermen ba ya ke jing khang an weng no ne penkiu nang ba anla ban wan ra shu ya ke kampen roy ha ke por pan wan. More. As I mentioned to you, 90% of the loan taken is repaid back by government of India. And hence, at a certain point in time, the ministry felt that there were certain states who were taking more and certain states were not getting as much. And Meghalaya happened to be the ones which was taking more. So therefore, the finance ministry felt that they should put a ceiling on how much a state can take. So 2,500 crores was a ceiling that was given to us last time. But as you know, add up all together the projects that we managed to get up and hook up for ourselves was about 12,000 crores. This year we have requested that that ceiling concept should not be there for the 16th Finance Commission period.
So it's really now up to Madam Finance Minister and to Government of India and to especially to Honorable Prime Minister to decide that. Khasi Hills Autonomous District Council kala menjuri kemang tengka jongka haus nem arhajar penriu arpenyo kabala antat bahkan pelut hadu ars pak khasau penriu not keluar tengka persya egzinyo khajna kaba ars pak khasau pensau lai keluar tengka kabala penlong banduna da khan riu poin kendai ar lak tengka habawan ra kemang tengka executive member badai pe ya kemang tengka uba sai borlang wan warba ula penkesan ya kejing penyat be ya kemang tengka bat kejing pendon kam hok ia kimar kimata jong ke council kemang tengka kebelam menjur da kebasu I vote kansil ketulap bat kiwe kijing penlut jong kitnat rekam kitnat tauan bat kitnat bishar jong ke HADC Kementeri Berim jong sorkar jela bat kanong elam ka NPP ka kong amprin lengdo men ha kasing thoding kalapan pau ikijing ha ka ba kinong snong kila ban ya kendo la da pentrikam ya ka special intensive revision SIR ya kitup kerteng tha vote hadin kajing elang bat kinong snong ban penkre ikijing pentrikam ya ka SIR ka kong amprin kala ong ba kadang don kajing duna ha kajing tip ha ka ba dai ba kikom trikam kentup ya kikot kisla ban pliang kum kijing pensisa ya kajing long nong snong bat hato an panankam na ya ki electoral roll naru usnam arjarsan kum kanong rim kala kada babun kinong snong kentup iki try mulok kila ban amdan kikot kum ka birth certificate ni not scheduled tribe bat kila ban yakendu jing ban pensisa ya ka jing lohok jongki ka kong perin kala angru badai ban ailat ya kinong snong ban pensisa. We have a lot of questions on the matter of is it a fact that the electoral roll as of the notification of SIR's beginning its activities is at zero? Is it a fact that it is with reference to the 2005 electoral roll where voters will be given the cutoff for their existence in a roll? What happens to voters whose names are not there in the 2005 list? Is it a fact that if I am a migrant living in Shillong after 15 years, but my original vote was in another location, is it a fact that I also have to refer to the part number, the section, the serial number of that particular roll? Will that role be made available for me? Presiden KKSU Ranikor Circle uba Marconi Thongni ulam saw hadin bala suba ba ula syadung hakapor badan ke program pentrai pajba hakisnong potgra kabahap hapok Ranikor Civil Subdivision hakat kendai terik mentah ubnai hakawe ke ijahar kabala ujor Ranikor Police Station uba Thongni ula kena ba arngot kiriu shmet kila thombori u bat penmensai oi pad utrai snong u balatip kerteng ku ba kit bor lang lengkoi ki pulit kila tho ba kajing pejnya jong ki doktor kila pentingna ba kajing mensau kim long ki bajor bat kim dan kam ban hap so la pengat mukot duma halor kane bat kajing toket kadangnya syakmat Kumsi benta ban rakhe ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking arjar punreo katanat social welfare Meghalaya ringkat kejing lang bat ke dream kila penlong ya kejingnya tuk hasilong ban pensut hu pajba ya kejing ma kibala ban mi na kejing di drug haba ha ka penna ya kejing sedang ke director jong katanat social welfare ka Saloni Verma kala banjur ya kejing don kam jong kejing sim benta lang jong pajba ha ka ban yakun persya ya kejing di drug Karali ke balai simbanta dagi kat sangut ki nongnya tuk kilaya lang ba ki kat tu kat ni ki snong kentup ya kelat kor melem lai lengkot bat mau kodok da ka pen sapreng ye ki kubor ban kinti ki rukom em ka bakot ka bakhya bat ka balai na udrok shwa ban penkot ha mau kodok And we hope that through such continued efforts, we can continue to spread awareness against drug addiction because we know that it's a deep, malaise, a deep rot in our society, and we would like to help each and every
person who is battling with that addiction to, face the reality, come out of it, drop the stigma. So all of us have a role to play. We need to break the stigma around drug use and drug addiction. We need to be compassionate and caring towards those who are afflicted by it, connect them to the nearest centers of support, depending on the kind of support that they need. And hopefully through small awareness initiatives like these, small and big, we can play a role in really, making our society drug-free. Kajantia Students Movement Education Cell kalapnong ya kajing kop tho shithi kabala ai kateng Voice of the Youth lani ka sur jong ki samla ha Jantia Eastern College clear riat halor ka phang kajing ta jong kajing khang doyong bat kajing hiar kayo ka kot habakran hadin kajing elang u President Kajantia Students Movement uba Learning Star rambai ulaong ba kanikaran san kathmu ban ai lat ya ki samla pule ban sam jumut kumno kajing khang ti doyong galak ban ta ya ka puli puthi bat ka kamai gaji jong ki palat arphong ki samla puli gleshim banta ha kan kajing yakop bat barok ki shthi an pa so menteri rang ba ka jalau konrad ke sangma bat ka banta baar jong kajing yakop kan long hajawai ha ka arnyo trek u jaleu Menteri Ketenaga Labour and Employment uba Methodius Dekar oleh Shibanta haga program ajing irab jongka EPFO Pradhan Menteri Viksit Bharat Rozgar Yojana bat kentu ya Regional Office jongka EPFO ban pentikna babaro ki jakat rekam ki badai hak haga jela ki de ban kongo ya ki kendon jongka EPFO kenang bakinong tre kin yo ya ki jing mentoy haga dinga program kinong tap kam ki la IT khatsan teliki sithi penurung kam sya kinong tre barang syutung temai kabala pensuk yaki bandrung syakakan hun terekam bala penbet bat keba penla yaki ban yo yak jing mentoy bapura nakakam ka office jong Chief Electoral Officer bat ka Meghalaya rengkat ke jing trelang bat ke India International Institute of Democracy and Election Management kala penlong yak workshop halor ke model Code of Conduct for Campaigns ha kani ke sing thok ding hanong ba shlong ha ba play kani jing lang wa FR khar kongor lo banjuri ke jing don kam jong ke jing lap election ke badan akor bat ke badan ke jing ket kle CEO BDR Tiwari ulo penpau ya ke benta jong kam khlia ke jing thmu jong ke International IDEA kat ba ki Rio Champang ki nong mi khmat jong ki sengsan perthai bat ki Rio Start ki le kren hlor ke jing lap election ke badan buram ke jing long hok jong ki lat thai kubor ke jing long khoj ha ke jing jit nong mi khmat bat ke jing ki kle ha ke sanchar pat ba mentang ni phaji kubor na keleng ke thach te lam mi ngi kijing penkrek layak ceprang ke jeka bapenong biang ya ki examen need Hadispur College haswa jong ke examen la chai ke sngi katkum u Nava Joti Bora kijing penbiang bakentup ya ki CCTV kamera ki jammer ki rukom shong tho examen bat kijing phya kamera la penrung hadu nyospa arphongut ki kertong ha ki khat kendai teli kamera tho examen ha kaba kawai pakawai ke kamera kadan hapok ka jipet ngor jong ki CCTV mentah ke sngi la penlong ya ka mock drill bat ki invigilator orientation kat ba ya ki kamera tho examen an khang kherdap mentah ke janmit an sha ki kertong bandrung nadu ka por khatwe bije mestap hadu ka por ship bije shiteng no phai sngi ha kaba ke examen labo bakan sedang ha ka por ar bije janmit कल नेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं जितना प्रिपरेशन लेना है जामा इंस्टॉलेशन सीसी कैमरा इंस्टॉलेशन रूम अरेंजमेंट सीट प्लान एवरीथिंग हो चुका है कल फिर अब आज भी ट्रायल एक्ट होगा मॉक ड्रिल होगा उसके बाद ओरिएंटेशन होगा इन्विजिलेटर का और हम लोग ने एक तो टीम एक्टिविटी बनाया है जिसके लिए हम लोग सोच रहे हैं पूरा स्मूथली हमारा एग्ज़ाम हम कंडक्ट कर सकेंगे Ka All Naga Students Association Manipur klub nong ya jingat pat ba bajajai ha mau ha Manipur da ka badawa ya jing bishar hok na ka banta ki hin riungot ki riu pat ba naga ki brasa keno sya ra bor bat sya penyam ki nong sim banta ki layat na Tangkhul Baptist Church sa kayaw mau ka da ka bara
rengkat ki plakat bat ki jing tho penrem ya ki kam pentrim haba ajing keren hakani garali UTH ang tisang ula kerpat bandan ki jing tho kit ka ba khoj bat ban pnio ki jing bisar ka bahok naga benta kini kilanot kat ba ki lakan tu ya ki bor bahalor ban pentikina ya ki jing kit kli bat ban yadai ka hok jong gejat ben re try muluk. Even after 30 days, the government's failure to book or to arrest even a single culprits or perpetrators who are involved in the abduction and brutally killing of those 6 Naga hostages is very unfortunate. And the association views this as that the government is not sincere enough. We are confident that if they are sincere, if their intervention is very sincere, the perpetrators and all those culprits who are involved in that heinous crime will be arrested. Mentang ini paji kubor nak lengkari. Ka Presiden Draupadi Murmu bat Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi mentah kasni kila pli bat bu mau nong rim naga mentah ki projek penrai ki basong dor pelat sop hunyo hajar rius pak kelur tengkah ha Odisha kini ki projek ki kentup ya kita nak ba per kum ka boarding ka surok ka railway ka koi ka khya bat ka puli puthi haba ajing kran ka jing lang Modi ulo ang ba kini ki sinjam kin pen kelador ya ki marbo khando jong ka Odisha sekilat kilenti jong ka roi ka par bat kan yarap an kring ya kinong bay tengka bat kan ganti ya jing kiu ha ki kam karkhana lengba ka program kum ka Utkarsh Odisha. आज भी यहाँ ओडिशा के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं पर लगभग 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी इन परियोजनाओं से आप सभी लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। Dr. Padma Gourmet melasapan kuburam daga kusnam Padma Shri helog jingno senyang hakaliang gerukam aidawai tenrai ka Sowa Rikpa. Kumu Director Jangka National Institute of Sowa Rikpa hale ulashim ya benta bakongsan ha ka bapenyo jing itu ya ka Sowa Rikpa hapo gerukam ajing sumar ayus bat no senyang sya ka jing pengwandor bat jing penbek ya ka gerukam trekam jongka. Dr. Gourmet ulabu kerteng palat khatsan spa atli ki jing tho ka labu jing tho ya sanspa arpsantli ki jing thung ba long dawai bat khat arspa jat ki rukom khle dawai bar ula lam khmat ya ki jing penkala digital ya ki kot bakong san ki biadai bat ki rukom ajing sumar tenrai mentang ni paji kubor na keleng ke pertai ka Persian Gulf Strait Authority kala penaban pelat no Ashwa ya ki bailenti na kabenta ki jahat ki bapen kam ya ka Strait of Hormuz haga por jong ka jing ikran jing yasuk ka bahan repos ngi kat kum ka soskular yasuk thu jing mod ka badang shusoi happening ke Iran bat ki United States ki jahat kin ha ban pha lupa ya ki jing kerpat la kumno sau phra kan ta so ban ya lengba bat ki jing tre bat ban ya tre lang ha ka bedai bat kilenti ya ha ka por ya ban pentikina ya ki jing singan ha ki benta ki badang syakta da ki main saduriau kane ki jing pelaj ya ki bayat lenti ke kentup ya ki jing da ki jing singan ki jing sekri ban ya da ya kamariang lembat ka buy insurance mentang ni paji kubor le kai ke India kelak bani lekai baha kasih ke baar jong kelompong ISSF Junior World Championship Arajar Rio Hazul Germany
da ke job santli kita kema ban penlong ya kari ban yok khur pratli kita kema usamir ula yok khur takma ksiar ha ka jing kop siat pistol ke bajengai arsan meter kat ba uruhit kanyan ula yok khur ya ke takma ksiar ha ka jing kop siat suloi ka ba jengai san meter ke india ke la yok khur ru ke we ke takma rupa bat artli ki takma renong ha ka jing lekai shmet bar ke jing lekai de kenhun da ke penek ya kerdan jongka ha kli do jong jing yok takma ke Brazil kalau yok yak jing job banengkong ha lampung FIFA World Cup arajar pun riu hadien ba klapen rem dalai lanot persya ke Haiti ha ke singi sajan kat ba kinong kersan ke Brazil kila sokomen yak ke jing job hadien ke jing yak haj da iwe la ke we bat ke Morocco ki don pat ke tu kat ni ke bidang sir syapang ke rukom yak ka jong ke kunhun barok ke we ke Haiti ke balami madan nengkong ke World Cup nadu usnem syajar kendai spa anyu usau kalau yo ya ke jing ro na kinong kersan jongka namar ke jing lek kai beslur jongka persya ya ke kenhun baklan ke South America ke Brazil kan yakun persya ya ke Scotland ha ke jing lek kai ke bobot kat ba ke Haiti kan yakun persya ya ke Morocco ha ke Arab Saudi ujeleu tim mentapat ni pek ke jinglong jeman kesim nang hakaleng ki bentah jong ke jelah hatura ke jing kret kalong arpo pra degree celsius bat ke jing shet kalong laipo degree celsius ke jing skam ko hau mentah kasing kalong propinyo na kispa ke jing hap selap kalong arpensan milimeter haba pai pat anong ba shalong ke jing kret kalong khat kendai degree celsius bat ke jing shet kalong arpensan degree celsius ke jing skam ko hau mentah kasing kalong prop saw na kispa ke jing hap selap kalong iwe pensa milimeter kat bah jawai pat ke jing kret kalong khat kendai degree celsius bat ke jing shet kalong arpensan degree celsius ke jing skam ko hau mentah kasing kalong prop pra na kispa ke jing hap selap kalong r milimeter kandan ke jing hap selap amalum mala hatura kat bah shlong bat hajwai kalak bandan ke jing hap selap ke bejur bat ke jing tit uperthan jawaban pois ke bukut jong thup kubor ngi pe biang sai sia ni kemat bakongsan Beli Kementeri Kesorga Pedeng kan Nirmala Sitharaman ke surok jawai nat yang diap kanduli ke basan kendai poin kendai san kilometer West Gentle Hills mentagasngi pelat ke HDC kemang tengka ke baar sebab khat sau poin riu not keluar tengka na ke bentau senam arjar riu arnyo Pelajah Presiden Keri ke Draupadi Murmu, Bat Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi yaitu projek penroy ke Basundor South Nyo Hajar Rius Pak Kelur Tengkah Odisha. Bat Yalekai Baha ke India ke Sing ke Baar Jongka ISSF Junior World Championship Arjar Rio Germany. Dia perlok tung na pois ke bekut jung atuk kubor jing imtaga janmit haduk bangin desem yang berpilah syakisi keblai pi barok.